اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العلي العظيم أن يجمعنا في دار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما كنتني سياغم الله سبحانه وتعالى بمن إتو بون لو أتوكن إن ركينه سمبوا إن كتبي كأن سمباتي أن نجي كتبي إتو ngadji kitabi kene tersambat guru tabi kalasahan niaan guruku kalasahan ketuan hatta hatinan dumenne hajjain pagpangadjiin niaan luu kitabi magsulat dumenne hajjain pagpangadjiin niaan hatinan samian luu kitabi si madrasa kumeksa inin laveyan inin pagpangadji tabi laveyan inin pagpangadji tabi niya ante eddo weku si himumungan guru tabi kalasahan niya ante inne as-sabru ala aqdarillah. Ia pegek binahagi wekne ia sabarin hatinen tellu bahagi sabarin niya an kaisa fa inne hatinen as-sabru ala ta'atillah as-sabru ala ma'siyatillah was-sabru ala aqdarillah. Hatinin subay kitabi magsabar siginanta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tegeway na umat Islam duk asal tahati terite et manamal in imanin dembua amban me iman pangandaakan kinahagad wa Allah subhanahu wa ta'ala fa inna an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. Ya فإن الصبر على أقدار الله دمبوائي أمبن مئبهاجئا إيمان دمبوائي أمبن مئبهاجئا إيمان Uruan tekam example ko itu kabanesan mian me kasubulan duk me hatinen kabudjangan het kamanamal amban me kasubulan duk me kabudjangan mian makalandu in pagbagain makalando in pagbagain sarta hatinen magjanji siya sarta niya samian pagbisarahan de. Pinain oras mian hatinen mole kutahun mian duk ellew mian murah-murahan kitepain hatinen mian kitepain hatinen kinada Allah subhanahu wa ta'alahin hatinen siya pinagdambuha wa Allah subhanahu wa ta'alahin. Napagbutay kaset miyaan ga siya samian ga siya tinasdir wa Allah subhanahu wa ta'ala ga siya tinasdir wa Allah subhanahu wa ta'ala nabunahet itu hatinan misa kita gay bidda wa nareinin sa'inin ini kaw hati amban qadar Allah subhanahu wa ta'ala subay pagsabarante tagge wa ay as-sabru ala aqdarillah hangkan na hininang wa Allah subhanahu wa ta'ala sa'i taggein hatinen iya makahap kauhin iya makahap kitehin nabang kita misa mopot ga vidda tahala na kita amban pag-iman iya pen Allah subhanahu pen Rasul sallallahu alaihi wasallam an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi hatinen ga kita magkahagad ina umatag sikite ga kita magkahagad ina umatag sikite. Napin Allah subhanahu wa ta'ala inakahan kita kahalan manusia sa iyan dumehluhin. Inakahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala kabtangan Quraishin. Fa inna in tusibka hasanatun tasu'hum. Hatinan bangin
bangsamian tewa bangkau fa inna tewa musibah ya Rasulullah tasuhum. Kinakahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala in tusibka hasanatun tasuhum. Hatinan in ma'iyana ma'isya paggaga siya magkahalat si Allah subhanahu wa ta'ala ga kinahagat dua da in qadar Allah subhanahu wa ta'ala saddiin paluhanden paggawa ma ummat Islam ga kinahagat dua ga siya hatinan ga sampurna in pag-iman din si Allah subhanahu wa ta'ala. Buin pagsabarin ala aqdarillah hatinan dembuha inin amban na iman. Yama dumahallulay inakahan wa'de Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangkaw bangkami pa inne tewa miyang kahapan ininan pa inne amban Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagwa bangkami pa inne tewa kalaatan amban kao ya Rasulullah. Upain kemon ginanta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ginanta wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadir. Hatinan ginanta wa Allah subhanahu wa ta'ala kemon itu hinang manusia. Ine samian umantag si manusia itu en dapo kawasahin Allah subhanahu wa ta'ala nasubay hatinan pabasag te in sabarten. Sali rukite te hatinan kauluan kahapan duk kalaatan subay kita bang umatag kahapanin magsukur si Allah subhanahu wa ta'ala. Payamanong bila na ummat Islam miyaan in kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya pa inne sampurna in pag-iman dambo amban kaamin dukkan pa inne kaenan sa bennal mu'min inakahan kita wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagduk kita hatinen bang niya may umatag si kita kwene may maumatag hatinen bakas kita may magtipon-tipon duk may ahli pamilya teri ilaremyaan pagsikay si tahon itu ang nakita may magtipon-tipon kayon paggaing na siya inadaw Allah subhanahu wa ta'ala sinduhin. Natin Rasul sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min bakas inin tasabbut guru teri kalasahan yan al-jadir. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Ajaban li amril mu'min ga niya kaajaiban Rasul sallallahu alaihi wasallam kakahinang manusia buat melingkan iya kakahinang mu'min lay. Iya kaajaiban Rasul sallallahu alaihi wasallam iya kaulalian ni manamalin. Wa ay ulali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ten hatinan iya na pen guru te kalasan miyaan as-sabru ala aqdarillah hatinan subay kita magsabar siyene samian ginanta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mian dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min maka ulali atau akan maka ajaib inna in kakahinang mu'minin in kakahinang mu'min lay dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ay ina kaulalian Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Bang inna iya katekkahan kahapan, katekkahan kaluhayahan, katekkahan makasinna-sinna pangatayanne, makakeg-keg pangatayanne, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam syakara fakana khairan lahu, magsukur iya fa inna si Allah subhanahu wa ta'ala kahapan si mu'min. Iin hatinan kaulalian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duk inakahan du isab kita wa Allah subhanahu wa ta'ala na ummat Islam. Bain Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi la syadid. Bangka ampen Allah subhanahu wa ta'ala, magsarang suko si iya na pinaatag si kaamin, pinangurong si kaamin, la azidannakum. Tanto pen Allah subhanahu wa ta'ala pinagtamba manambawe kami iyan ita pangurong kami si kam kahapan iyo. Pinagtamba manambawe Allah subhanahu wa ta'ala kahapan sa pangurong ni si kita hindi. Sumegwa sarap nin bang painthatinen subay kita di magsukur si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa upang makaurungan kita dembuwa sa sakatan hatinen sa sakatan gowek-gowek yu
ten may amasahin gowek-gowek hatinen sa sakatan andang. Napagya magsukur kita si Allah subhanahu wa ta'ala, la'azidannakum. Hatinan pinagtamba manamba wa Allah subhanahu wa ta'ala, iya bakas sa sakatan no gowek-gowek lay. Tagya nga suwa na isad kaw radziki amman Allah subhanahu wa ta'ala, ginantian gowek-gowekin duk bahao may umat Islam. Hangkan na ito subay kitri pabasag tari in sabarten bi. As-sabru ala ta'atillah, was-sabru ala ma'siyatillah, was-sabru ala aqdarillah. Iya kaulalian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karwe kaulalian Rasul sallallahu alaihi wasallam fa in asabathu barra sabara fakana khairan lahu. Bang fa inna iya katekkahan kamudaratan katekkahan gay haplesa katekkahan samian ina na umantag lai si iya magsabar iya taggewe ay iyan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dumen amban GS manusia tagge niya makapagpain amban kita bi umat Islam awa pinain bang dumen kao gayon ko inin pa inni magsasainin bang dumen pa inni kao na iya ito, bang kita rin magpain sa bang dumen kao may umat Islam. Tahala na kita rin amman pag-iman niya na pain na al-iman an tu'mina bil qadri khayrihi wa syarri. Bupain ina ito umantag si kita rin, dapo pakaradjaanin Allah subhanahu wa ta'ala. Dumen dapo pakaradjaanin tariblay. Dumen dapo pakaradjaanin sinaduksine. Dapo pakaradjaanin yan Rabbul Alamin. Yan ay mamarihala sinkemun alam. Subay pabasag tabiin sabarten di. Hangkan hepiu bang niya hatinan matay. Inat pinainten bi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dumen pinain hatinan. Dumen bisaratan bi man si anu. Matay si anu wa si anu. Hatin matay si anu. Takadar wa si anu. Dumain sa may umat Islam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tagkemon itu tagdapuin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang nekitri paluas ikaw mantag mian si zaman teri ko ito maapteriya ni hadja si mek kabudjangan duk si mek kasubulan. Tagyabang ni samian hatinen siya makalando na in pagkasilasahin ubusi dambuain hatinen samian dumehelo ang baniya nga suwa limbang aw pinain inagkalang kuwene. Upain dumen inagkalan sumegwa kadar amban Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan nehet indua Rasul sallallahu alaihi wasallam bang si umantag sainin isab. Hatinin si umantag pag-eseb may umat Islam. Subay kyopen Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kaumatagan dendehin maku-maku bang painta erlanun aasalih. Bang painta erlanun aasalih. Bang umatag silalahin isab bang paintaandanen aasali. Tagyain makahapin na umat Islam. Iin makahapin na umat Islam. Tagyabang het ito pinayamantan biin kita rin na umat Islam. Tanto asal payamantari asal hap na hadjay si sinong tindi. Sumagwa inakahan kita rin wa Allah subhanahu wa ta'ala. عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Pangannabin kinabunsihan na wa'bi, kinabayaan wa'bi, kasaseban wa'bi, in kakahinang di wa inayu makahapkaanin. Kasaseban wa'tari miyaan, hinang miyaan, pangannabin bina iya makahapkita hindi. Ini kaw hati bang si pamayam Allah subhanahu wa ta'ala, dumen hati makahap, wa huwa syarrun lakum. Gamman makalaat sikam. Duk ina pepen Allah subhanahu wa ta'ala wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Ngase kaam wa in kakahinang di iyo gay makahap kaam. Ina pepen Allah subhanahu wa ta'ala bang sipayaman ni hatinan makahap kaam iyo. Hangkan ni hatinan as-sabru ala aqdarillah. Subay kitabi hatinan magsabar si iya na ginanta wa Allah subhanahu wa ta'ala si kitabi. Ina ginanta wa Allah subhanahu wa ta'ala si kita bisubay sabaran tabi. Bang in umatag mahapin magsukol kita si Allah subhanahu wa ta'ala. Bang in umatag malaatin magsabar kita si Allah subhanahu wa ta'ala. Ga ito niya tagmilik buat malengkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dumen bang kita katekkahan ina problema aw yun samian bang may umatag si Facebookin
iyo ne kita mopot gabidda takite me akemun popot sen me ummat Islam ina ke ibang sinabaran wete inen na wete dem pangatayante tinungbasan wa Allah subhanahu wa ta'ala maslabiha la in syakartum la azidannakum bangka am magsang suko sa Allah subhanahu wa ta'ala pinagtamba manamba sumegwa bangka am katekahan ine dan Allah subhanahu wa ta'ala ga ka am magsukur si iye gamman ka am mopot gabid da gamman ka am ilatag gawi sari hatinen sampai makaladjaya na Allah subhanahu wa ta'ala wala in kafartum inna adabi la syadid bangka am gay magsarang suko si pinatakdir ko si kamiyo bennal pa inna insiksa kun makalandu insiksa kun pen Allah subhanahu wa ta'ala makalandu si me agay magsabar payaman umbe umat Islam hekka manamal ayat nga kahan kita si pasalan magsabar pen Allah subhanahu wa ta'ala innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab benna pen Allah subhanahu wa ta'ala tatungbasan yana panungbas si maamag sa sabarin ajrahum bighayri hisab gayte wa initung me ummat Islam ya magsabarin gayte wa initung tungbas pangurong iya wa Allah subhanahu wa ta'ala hangkan subay pabasag teri in sabarkan bi subay pabasag teri in sabarkan bi me ummat Islam pagsabaran teri inta pagtaat teri si Allah subhanahu wa ta'ala tagyaiya makahatin sabaran teri ala maksiatillah iya nasamian hatinen pangalangan Allah subhanahu wa ta'ala hinduk sabaran teri kemon iya na pinaatag Allah subhanahu wa ta'ala kita hindi tagyaiya makahatin bisan pe si pamayam teri makalaat bang si Allah subhanahu wa ta'ala bang iya mayaman ne makaien makahap si kita hindi na iyan me umat Islam dumen mian hatinen mian akulay mamisali tao ko amban guru iyan dumehellumian guru teri kalasan mian si hatta sumegua iyan iteddo ko amban iyan pangagyan ta pangurung ne si kita mian iya iteddo ko pangagyan hatinen ta pangurung ne si kita mian namako ko si kaam kamaapan ko inya la itabistaku pangkal si pakalebi gay hap si pangatayandi sarta hatinen makapedi pangatayandi anduk maapun biku in ako ito hatinen manusia tatap magkasausa dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata wa khairu khata'ina at-tawwabun kemun anak apu adam tatap yuk magkasausa dengan hadja dan buak kasaanin me umat Islam tatap magkasausa hatinan magkasausa hek kasamian kasausaan manusia wae demen hadja pamisa-misana demen hadja si hatinan si me pakalene sampai si pamayam nengesua kasaan manusiain sumegua pen Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khairu khata'ina at-tawwabun sahapap ne amban me manusia yene manusia magkasausai hatinen makusie keampunan si Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan inampun kita biwa Allah subhanahu wa ta'ala duk murah-murahan pinaasik kita biwa Allah subhanahu wa ta'ala magdalam surgane bisan sapain hat samian mian pagkilalihan tan biswala bangpain kita bi pinaasik ko Allah subhanahu wa ta'ala magdalam surga makapagkilala kita bi dalam surga hatinan duk makapagkilala kita bi tu si bulak dunya tagway me ummat Islam iya het itu dembo amban kaulamaan magpain pa inne paekahun bi pa inne ang pagbagay-bagay bi me mu'minin way tiap-tiap pa inne mu'min talapay ka am pa inne si duare na alhamdulillah me ummat Islam magsarang sukur hadja pagsarang sukur ko si Allah subhanahu wa ta'ala tiyak kam takaswa we ko tiyak kita bi makapagkilala bisan sa pain samian hatinen samian si baliu murah-murahan bang pain kita bi pinaasik ko Allah subhanahu wa ta'ala magdalam surga dukyane saweten bi yene panghu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam gayene ko magpataha
وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Diskusi kaam maikin balik.